tuna kan zir tur hi fundamental rights kan ti article 12 patanga 35 in kar ania Indian constitution a chon a part 3 na ni part 1 na kan zo to part 2 na po kan zo to tu ni part 3 kan ti na tur ani part 3 kan den ma hian part 1 le true te le video masa kan upload ho kha en masa thai langin a thome Indian constitution thiam tur chon ata tol te thiam hi apoi mo chu kan thiam chen na tur ani ti kan soi masa du ni tuna hi chuan article kan la lu don lova fundamental rights apoi mo na le ani phung a characteristic features le fundamental rights pi alama rights digna chan vo mimal digna chan vo constitution a main pek chu kan soi fi don ani article a chuan kan la lut lawang article hi katum dan chuan article fundamental rights article 12 13 14 te ata tol te explain katumani thuilo te le fi thayang ber turin voi kata kati vek chuan en pai inom don lo wangin uluk takin article pakhat te ti katum don ani tuna masaber kan ti potang fundamental rights kan ti chuan article 12 atanga 35 in kar Indian constitution a part 3 na ni a ti chuan he chapter hi fundamental rights ti Indian constitution na chapter bung kan ti bi hi Magna Carta of India kan ti vani Magna Carta Sheffield lautan constitution hi enge omzia written le unwritten ti ke explain na video o ma chu ta chona en fi thayang Magna Carta omzia soi khanin array mai ni cornerstone of the constitution kan ti poimo zwal big poimo ngoi tinani constitution a chon fundamental rights poimo ber atinani ti chuan fundamental rights le directive principles hian conscience tiam je chu chia le thriat na constitution a chia le thriat na an siamani tinangin letila pui lo turanga yang constitute the conscience of the constitution ati miawa ti chuan fundamental rights hian individual liberties and rights kan tia mimal dikna chan vo le kan zalenna ahum hima min pe boka sarkarina min ti chiat sakemo mimalina min ti chiat sakemo minza saklawemo khang zong atan khan he fundamental rights hian min protect a min veng hima min pe bok ni ven himna ti kha ahum zia tlang pui chong kan soi masa ni adot le chuan characteristic of fundamental rights kate fundamental rights ni phung kan soi don ani fundamental rights hi masa version absolute ani lo ni rights zong fundamental rights absolute ani lo ti zia chu ti danglam thai lo ani lova ti danglam thai nia ti restriction hi restriction kan ti jon khuwa khirna po sarkarin trula ti huna le asiam thai ani he fundamental rights hi chu wangin khoi chiat thai lo to pe mo ti danglam thai lo emo hi ani nang anga man reng tur tin nilam nilovin absolute nilova sarkarin restriction asiam ve thaya trulati huna ti kha poimo berani absolute nilo mo chuan fundamental rights how article 12 atang 5 how hi non permanent in nature permanent akum hlun lova chuan can repeal or curtail by the parliament hianin a repeal a nuklet constitution siam thatna mangin a nuklet emo a curtail tim ju atuam engtinge ati danglam thai tinani chu parliament constitution amendment mangin amaro chu helai kan en turan tani subject to doctrine of basic structure atidani subject to doctrine of basic structure tira reng chuan basic structure khoi chia ani lo chuan tina chawni basic structure Indian constitution basic structure I a khoi chia ni chuan pakhat ma a repeal le mo karte le mo amend thai don lo tina ni chu asiam tha thai don lo tina ni chu subject to ati me wangin basic structure tiam lo tan article 13 te basic structure shim ashaning ka explain dona Indian constitution basic structure hi pakhat ma ai jiak lawa ma se explain ngai ni article 13 kan explain huna in thate nga bulletin na tur chu ni phot te se tikhan
fundamental right chu absolute ani lova chumim je chu sarkarin ati danglamin athak thayatin restriction a khuwa khir thai bokani kan right sang hi maro chu parliament point amendment thaya chon a repeal thai bokani ala let thai boka khuwa khir thai bokani constitution amendment mangin siam thatna mangin amaro chu ati thaile ti thailo chu basic structure ati chiang ati chelo a khoi poi lo ti chawa ain ngatani ti khanin chiang ome basic structure chu kan explain thang na kena asana explain ngai ni wangin ti chuan heng zong rights article 12 to 35 thleng hi a suspend thaini inge suspend lailok thaini suspend ti chu kan thre thia mangka explain kharlo meng national emergency puan lai article 352 nuaya national emergency puan ani lain a suspend thaini man lo turin ada lailok thaini maro chu except article 20 le 21 atidani hei hi 20 le 21 po explanation sei taka ngai wangin kasoi thui lovanga marcho lo chin chiaru hei hi national emergency article 352 nuaya puan ani lain article 20 le 21 hi a suspend thailo adang jong chu a suspend thai chuan article 19 hi a suspend thaya national emergency puan ani la hian maro chu kha national emergency puan kha external aggression ramdang in minti buaya chau kham external aggression article 352 hoya hian national emergency in dona wangte external aggression na wangte chuan armed rebellion na wangte na pon theita ni chu external aggression bi ka an puang ani lo chuan war ani te in dona wang ani mo armed rebellion ani ani wang ringot khan in article 19 hi a suspend thailova amaro chu external aggression ani khan chuan a suspend thaini ani lo chuan national emergency kha war le armed rebellion hoya khan puang ani chuan hei hi an suspend lo tikha kan thati yang chuan adot le chuan he article 12 to 15 kanti fundamental rights hi india rama court sang ber supreme court in min protect sakani min pek mai baga min hum him sakani supreme court son article 32 noya constitutional remedies kanti ka chum yom je chu direct in supreme court a hei hi sarkar min bo chia sakebo mimalin min bo chia sakani chuan supreme court a kan theilut ngal thaya supreme court in min ngai tlak sak thaya kan boina te min chin fel sak don ani chu a that nai me man ta ni fundamental rights hi hei hi min lo pek ta kher lo phaisa chu engtin nge ni yang chu wang jen kan constitution that dan chu fundamental rights min protect sak dan chu supreme court ta direct in kankal thaya kan approach thenga la ni chu ti kha afio me fundamental rights pon ni si part 3 pona hian in individual rights memal digna chanwo min pe a chunga chon article 300a a hian property rights chumi property rights ka tirengo ta heda hian sarkar authority modan mangani lo chuan kan property mimal property reng hi min ti chia sak mo min lak sak emo min chu sak thailo ni kan property de hi sarkar thu nei na dan mangani lo chuan authority in article 300a noya hian ti kha kan thai ome ti chuan article 301 a hian sumdon thaina freedom of trade and commerce and intercourse ti kala jialo intercourse po ma chumyam je chu india ram chunga interstate ti te khang zong khan free takin article 301 noya hian mimalin trade te commerce te kan kalpui thayani ti kha achianga chon article 326 no hian in legislative body hemi in thanna hian right to vote thak thaina kan nei na khamin pe ni mi malla te kha 326 no hian ti jon rights chi sang oma natural rights kan ti de civil rights ti de statutory rights ti de oma natural rights kan ti chu universal khuwa khovel ina pian kan mihring in ina awang I hlut by virtue of being human being I mihring mishin na wang rut khanin I hlut na wang khanin dan natural rights in a way to human rights kan ti de hin ita chon civil rights chu ram sang adang thai sarkar in ramina constitution min pek min guarantee kha adang thai ni ti chon statutory rights kan ti chon in
constitution hoi dan ani ta law mangin law ni chumi mangtang kain dan an siam ta chu dikna chon vomin peta ni mimala e statute ani chu chumi om je chu increase thiam theidan tur chu example a right to information act kan nei ta 2005 RTI kan ti hi rights dikna chan vo statutory rights kan nei ani ta chon tuna fundamental rights hi country thiam theidan tur chon constitutional rights constitution in amin pek ani na chu dangalam na ni hetla hi kan let le lok duwa hemi article 19 big the ronzo trini UPSC prelims te poimo in national emergency puana ni line article 19 hi suspend vectorani titenta mas external aggression ha chawni national emergency puana ni lai kha tikha kan rianga chon national emergency puana ni lai chon fundamental rights suspend thai vek ni zawa in ti dekha umda mar chu accept atia article 20 le 21 hi emergency puana ni pon hei hi chu suspend ve thailo ni nu le themo englo ve thailo ni tikha kan thadon nia apoi mo em ni tikha kan soi masa du ni next le chon article a kan lut tong tikha kan soi ni